tabasuk jara interlocutor ni bagai bos suk busuk step soika tama tama haktoni home minister rok bai bomhai koklam rok tabasuk jara bomhai tong Nadi norok bubagra sai kai social media the notice live interview tomar apnar jotom nukhana oto poriskar kana sakla dekha abni yak lubo chini opposition leader chini borung bana MLA always the Burma bo sai kena sai khana rakha nor jotom nubai khana tabu bor no bokhawo tai bor no bisingo okong noko sumu haito sung khai thing nor bo ba keno sungnani bagi amiao kaisa interview ruma tongo agara kisa okong no sungjani ma saka tin hai tai tabu sanamu sungo je jaga nor sungnani dari interlocutor je jagao songnani hne sajago jara rajak a jaran bisingo government of India abno narang maliya abni yakno bubagra saklaikya যতটুক ang bai achuk yasak dialog khayasak je interlocutor songna bagai kiba greater Tipraland ni bagai kok salaina bagai a jora romano judi no 24 ঘন্টার bisingo jora riya apya ngakai ang fast to date honibo sab saklake abuni yakno tini Neda convener Chief Minister of Assam bini through the Government of India kok kasar mani yagulo tini sini Tipra Motha president tai bubagra as a chairman tai MLA boro thangibo dialogue like a jaga nor khub khana je dialogue tamo hake salaike a jaga obuna hake salaike norok takisa nasingadi proses cholito ngai a process je choli mana to nung to mana sinai je kuno jagao kaisa dialogue na thangtini kaisa demand no fulfill khaina thangtini abo romutu guri sok chanani abo hai ngui maiya kiba room is not built in a day মানে nok je room ni je nok tongmani je kibani nok thai sajan bisung no tise maya nok tise hampano no bin kaisa process tongo je bin process ano maintain ma khayo ngai tabu borok saja na sindi abo process solito abon bagino government of India bo tini hini gosina kakano tini lowri bori meya tabu bini kaisa bon mandate tong as a cabinet government of India borbuto asuna nana asuman yagulo abnoti koglama salai je cabinet of decision talani abun process file process maintain ma khai na abun bagino boro a process choli to nisa kisa nasin ngabon bagino sungmo kisa patient ma tongnai sung nasin ma tongnai ang kwama miyawo onek example raka sung jese mayo khui phaipano noga hapa kenga kai mai songja kri hinga kai sung kia man kothuno ro sung sai manam no mai ma khok sanai sai ru ona nang amai ma sunai suman ya glo taisa nang mai sala sortai to to ngabro sung ma sai ma poro sung suya ku song ma nasu sanan saka mana sumo abuna nga example na musumo tini othoso sum joton saimono example no haipano aba hakeno sum sin borok bai kam hamaka salagi sum taisa buju na kha awon bagana o example no tini maru ngai nasing na lege na ta tabu baksa huno buko bubagra buko Tipra Motha non interlocutor buko bubagra kamazak bubagra pus phailia bubagra kamaza akeno proso phai
tini ki bubagara simino Greater Tipraland na bagay coba khai to ngo na bini saisung na bagay da coba khai to angwan sung mana sung pura 100% Tipra sa na bagay se sung abo coba khai to so amo bubagara saisung bini responsibility ya abo joto nini ani joto nonyo responsibility to mu gabon bagay no tini nung demand khai ka tini manan aba hai bo ni mai kabama bini hama logoi soba khaima thamnai abo abon bisingti se sung tini sini je success nani sung thang tini nai tujes moya sana sak sana jina bahane agin simi soba khai phai sung edisi bufru manka tini 10 birok silai ti soba khai phai sung tinta sit bufru manka pula hama logoi bisingti ngaseng tabu Greater Tipraland je san tongmani kom somani bisingono tini edisi hapago nang phaikya tini state of nang 13 ta ML mani phaikya nga tabu je government of India dialogue yasak tong dialogue ni tong manano ta adi ta kisa nasin lain oba ke ko ulta pulta sinlaya woi bubagarna yasi surya woi hama logoi khalugoi tongma khakai no sakongna tesum success na tabo wan sunai sung tini nugu sanai malia nga sung tam khaine bubagarna haime hansina sanai maya nga sung tam tem soba strong ma khaine sung tem strong soba ma khaine abosi tini abon bangino 100% Tipra saro thansa kai tongkhanga kai chini je demand khai tongmano tini khana na mani ma kentu tini 100% ni mes yaksi tongo yagra tongo borok yaksi yagra borok tong je Tipra sa thansa o phai maya ni abun bangsi to sungta tini chini je demand no semai yang tong ne takasang sanamu sung o demand chini katal khai buni thane sung katal demand sanmaya buni yang mane na sung sanmanya obo chini manui chini ha no segina jang mano se sung no pase kipli rudi ne sung tabu sani to angka tabu Greater Tipraland omo to kasa terminology chini self determination mana pagi abo sebla atine baksa no Greater Tipraland matamo constitutional solution matamo hunibo sungu tini obo sanamu sungu sung tini government of India Greater Tipraland terminology no bo tini happy ya kiba o terminology no bo accept khainamu sungjai kya hani hinga kai sung saka ঠিক আছে nang obo no o word no nang accept khaya oi alternative word hote hai deba alternative word hote ga word tamo constitution solution ga ka alternative word ga word ga tamo obo bo same Greater Tipraland ni alternative word no obo ga tamo nini socio culture economic and political right sung tabono san mala gabono a Greater Tipraland word no juduno allergic nja khangka kai o word no use khaina musanga alternative word use khai gabono no hono constitutional solution nga sung tabo chin constitutional solution sung saiman ka ha socio cultural economic and political right nga tamo ba nijina culture no protect khaina man nijina identity no protection khaina man nijina dignity no protection khaina man abo kaisa haina bla hukum no narna abo presin je financially sini je empower sung self sufficient nan self independent nan buni anaro buni tola tongnai as a financial power chin jago tongna nang economically sing sound nang akok suble gabun ya golo se sung phayo tamo sini political right nga tamo economically sound nga tamo direct fund so no fund the direct
जों बुनि याक्ति तान बुनि याक्ति जों नानाबा नों जे जागा बुनो दारो रखमा नोंखाय आनाबो दारो रहदि जोंबो दारो रहदि आ कक्स फाइम इकोनॉमिक के जे साउंड जे जागा आने लाइफ आने डेवलपमेंट आं बाहायके दिसना बाहायके प्लान खायना आबानो अधिकार दं आबानो राइट दं आबनो नंनो जों इकोनॉमिक गो राइट नङा दा पॉलिटिकल राइट दं पॉलिटिकल राइट के जे जागा आं साइसुना आन फ्यूचर न डिसाइड खायना आन फ्यूचर न साइसुना आं प्लान खायना किंतु जों ताबो ताम नुजाक दंका आन फ्यूचर न डिसना ना से बुनि बरक नंगा आन फ्यूचर न बुइ द प्लान खायना दिने आं बेरमबुते माइसानो आनो तिनि बुनि बरक सा ना नों बेरमबुते माइसे मिया नों दाल बासि मासानाय आबा हाय नों तंगलो ताबो नंगा आनि मुई बाय आनि जे मुसुमा बा चानो ना बा आनो अधिकार सानो राइट से तान बगा बुइ बे दागि जा तंना बा आबन बागिनो चिना जे पॉलिटिकल राइट जे सेल्फ डिटरमिनेशन जे सेल्फ डिसिजन नानै सेल्फ डिसाइड खायनानै ए आ राइट न जों मानना आबसे न ताबसिनि लैंड राइट आबसुर पॉलिटिकल राइट हिंगा केनो आगार चीफ मिनिस्टर ननि के बा पावर फाइननि आबनो सिम पॉलिटिकल राइट नि पॉलिटिकल राइट माने निनि everything nini land and territory a integrity nin tha ya ko ma tong nai amno se no political right a minister na government na abono hinya political right na abo hanga ka political gabon bagino tin a right ni bagi se sum to soba khai to mula e abono bagino tini constitution solution meaning no social cultural economic and political right no self independent self governance khaimanane aponus self governance manato je babe sanagi sisi tin sini sin sin borok sin society no sung je govern khai to man buni baya sinun policy pa sinun sep sap bai sinun culture bai sinun je society je customary traditional sung ja practice khai to mani abno no tai owning the ownership je malik lokphang ungni sim je agini motaka tong tong mani e abno se self governance self govern je sung naikol tong mani sini ha bolong sini borok joto hukum nai tong mani abno se sung self govern abon bagino tabu constitution solution ngai e a kono sao ngabon bagino sung bujina nanai tinang je question khaine ro sanamu suno ase taku ase boku jotono thui kaisa thui thangsa sung abo hai question no khayawoi jesung saksa question khaise sung abono mawan su te kala tai sungse abono tamo khainai sino strategy abo su mawan sun army bo kaisa channel ko sapro ma sa sino borong thani or tinta wat kri agiba ma sa nini strategy advocacy lobby agitation kri sung buji mai sino strategy ke tamong na nangai teni sung tabo oba hakama na tomona ba hakamai cinta mo tong strategy ma khai great Tipraland ni khai ka thansa kha abun yang no konse Tipra thansa ke maya nga tamsi no strategy tai tamo boba ke sen move ma khai ne senga bu plan ma khai ne advocation ke tamo sung borono ma bujung nai borono convince ma khai ne a manitamo sung je sani tomo tam no bangi ma sa taun baga se important abon sung borong thani ma bujuru nai borong ma sanai saman bising sini lobby process paine as how ya ko bujir man porese abon bahke success nai abon sung lobby ma paine
So abo bubagra tini khai tongo dialogue ungui tong tong আর dialogue advocacy sing choli tong আর lobby choli tong tong hangga agin dino khoro busuk direct government of India ba kok saiman kha ke mai nam na ta bubagra saisum bongui na mana ble karon bo bahai ke ma bo mamon karono bong khasini bubagra sini customarily traditionally tini India democratic country wo rajani status green mano কিন্তু as a customarily as a traditionally sini tu tong bole nga sini amno tu buke mo sakama maya e abon bageno botabu jalate respected tai bini borom tonga ai a borom baino abung baino botini bini asu jalate dialogue su jalate nga su boda sa hamalo maya nga judi na mana manliya ni kakai sini next strategy tamu na sini biplan tamu na sagabono no ma wanso laine amno tino sung tamun simno preparation mana laine bahake soba khaida sung to kono non violent khabo sung soba khai sung to within the legal framework amno bisini sung soba khai to constitution tini sung tamasa amno bisini sung tini kok sai to sung to kono out of the constitutions of India, out of legal framework, kundina koksai. Gabon bageno, tini jesini right tomani. Abona so mainya kani kakai. Since temo soma makai ne. Tini nagarok temo agini sini. Soba khai 1958 to borna Armed Forces Special Power Act. Enforce khai jadi bothar jago, sok jago. Kita apa ke betul sumber betah jaga kubli. Jangan apa ke betul satu pitung jaga ku. Awal bagian sini baru thancang ini. Jadi na apa ke satu pitung kai betah jaga, nok jaga apa ke kelajar kasih nara bu kelajar gini. Habis itu musuh kelajar kau. Bond no compare kai ke kai. Cina bond no nahari sen 10% apa ke kelajar gini ku. Gawon bagian no tabu bu sini jora tongko tabu sung respect ma tongko tamu khai tini je government no tongnai a minister no ai mila no sungdi je tini sudu buba karno ya se point khai tong sungnai ro bono se tini sungdi tamu klaiman bor as a decision making table lo tongnai ro abo se sungdai klai abon pa tini sanamu sumo buba kara biar kamai thaka interlocutor biar kamai thaka abaya tini interlocutor no tibo kemana kok sung obo tomo sinai nunga pointa apa hai sung tidak apa nanti se sana musuh interlocutor nango tamu baginda nangma karon nungka tini bui baksa sung buba kata darat se Amit Shah ba sini jak darat se Narendra Modi ba se boba darat no kok salai mamle apa hai nang man darat sini lai mano kok salai mano hai pono je jagawo nini kok no nung simino nung buji tongo nung anang buji di maya angka nini kok no khanayang tongo e amte ahai jaga no kono interlocutor no tamu hinda tino je interlocutor bo phaye no sung pai ne nama kok lam salai ne boba hai kai sung success khai ma boba hai ke sung success khai mi tini 100% nungla kok salema jagawo tini government of India busuk jorti nono right ima ga bo government of India kan bin tan full fledged power je kono khaimon aba hai kari bile cabinet to a jaga bor kok lama salanna boba hai ke dekha ka chen bon right no fulfill khaima tini ঠিক আছে sunori dekha non jago right tong non late non nungkha teke nali abna simno naikol sin no sim khaisi pai kha sunori dekha কিন্তু তিনি economic power sunori ya ngata muna e abo ahke rono bujina na paine bujiman ya gulo se bo tabu je government of India go shem tomono o interlocutor bo ma go sirnai bahke go sirnai bo ma sanai abono no hono advocacy policy bo ma sanai tabu
boni je situation bo ahai ngui to nung bo jaga o ka ka nung bo bar ha ken khai ko abon bang bon abon je root cause yaron simu bo ba ke government of India saya khai phe kya sen abon ma buj de khlai buj man ya golo se obo saya ku obno se ka ke ma khai ne je agi karjoproba debi ba agreement khai pro jembor no assurance rakha protection e bang boni culture boni issue boni economy bon political right abno se mar na protect ma khai ne saka কিন্তু tini akono na ni abun bagino to the extent je law sai to ain sai to je Tipra sar no bagi oba ke khlai lan ani bobo abno sukrube kaham kai government of India no bo convince ma khai ne ngati government of India ne difficulties tam to abno bo joto kuju buju ya koi tini jono bo ma sapai ne see these are the difficulties these are the problems these are the law these are the mandate a mandate tam to a law tam to a possibility tam to abno manai ne goboro lekuna to abno nai salai discussion dialogue amman ya gulo se at the end of the day bini solution phaida ngobo to long process na ngabon bangin hamaloti a hamalomon bisinti se success khai nga sumi man a hamalomon busilogno nangna abu bo saya je boso no khalaitan na bin mo kaise jora to je kono maneni production salam ka bin ba expiry date to thik aba heke no bin mo kaise time frame to na wa khain sam aba heke dialogue positive negative ule negative no kok saban pore bahake positive phaino positive phaino pore bono bahake physically bono possible a possibility no nai akuse tini draft salam jana agreement salamana pore sa ajaga sa phaine bine time frame busuk dini bisingo constitution solution borno sangri man busuk dini bisingo jengabni implement khaiman aba hakai koklam salaiman yang lose a agreement framework phaine a framework phapur se sign khaine kalai ab tini no interlocutor chogro kha tini no agreement khaine na abu no it takes a process gabo kaisa jora nau a jora nau so preparation khai ma tong tabo abon bagino time to time bubagara communication na to so this is a positive response gabno sing tabun initial station sing gabo negative ni khai to tai li sing gabno nai to no 2024 ang kaino loksabha election na nga abolai to tai kuno ungi bang karon as long as possible tabo kono government na to au government no khlaina nangai ke no government kri khaka je ningbai interlocutor chongna ni human abro ta kamai thaman sam saima next time bo government phai go bono bo phai okay okay ga bo abro implement kera khai thaman haibna sin bobagra Tipra Motha asa khamolo hui togola before 2024 ni bisingo no khlaina ka khlani khlayang ka Tipra Motha alternative way khai strategy plan khai movement aisa khaina suru na e akono se sa tagai su titi edisi hapang edisi am chayo tax collection khlai to nai kok sil jamani haste hapang ama busu da tikku nai abno tui ang to phatra hau to mun ang so sopayo sopama lo legino kaisa sini case hearing ka abon ya glo na siu te additional siu boro phaikya phaya ko advocate general by meeting to ne saiman ka garo anamo tong ni sadaga angmo to ka gan saiman korotamo gabama not discussion nang like boro ang sajama kai CM tai siu
aba hai khai chief minister chief secretary advocate general abo rok ahai rok bai bo meeting laika rok bo hone saiman ka saiman ya gulo usrango 11টার সময়ও অ্যাডভোকেট জেনারেল চেম্বার মিটিং বঙ্কা দারেন রসুনো অ্যাডভোকেট জেনারেল তামসা এডিসি রক ট্যাক্স লেভি খাইমিয়া ট্যাক্স কালেকশন খাইমিয়া গাবি যা গলং গাকাই সিনি সিউ সিক্স শিডিউলनि যে কনস্টিটিউশन सुजा तमनो बो परिसे खलाका नो बसाव आगाबो नाया आं yes or no solution नाय नौनि आइन तत जे टीडीसी टैक्स कालेक्ट खाइमान होनो आ परखेनो आगमा साका आइन तत गरै आबुन कोगिया तामखाय टीटीएडीसी is a sixth schedule आबुन बागै टैक्स कालेक्ट खाइमानो आजागा स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कालेक्ट खाइमिया गाफरखाय बसावना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आके सुजा तंग अमुका लेजिस्लेचर नि कक आबो एडीसी खाइमाया कॉन्स्टिट्यूशन साव हरि भाई सिक्स शेड्यूल तो कॉन्स्टिट्यूशन हमले ना सिक्स शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन की ताकसा आर्टिकल अबलेम त खाइ थांमा बनो सुपरसीड खाइ थांमा हमले कासा आर्टिकल नि जे प्रोविजन जे तंग जे कासा आर्टिकल नि जे तंग आमनि बिसिन बिनि लॉ नि जे क्लियरिटी तंगनि बिनि राइट बिनि लीगलिटी आमनो ककलाय ना सिक्स शेड्यूल के नंबर के सुपरसीड खाने सा सिक्स शेड्यूल आल्सो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गाबन बागैनो पैराग्राफ 3 वो सराय के सुजा तंग TTADC or Autonomous District Council can enact law for the land allotment and land distribution. Uses ako joton phain aun poraka bini customary practices customary law nini marriages ako rohne kabama phaisana maintenance of heredity maintenance of nini land and territory kabama phaisana A B C D aka close to taka close ewa bunu srai ke suja Autonomous District Council can enact law for the land allotment and land distribution. Okay, the meaning of autonomous tamaba ano ko ma salaka na bosawo na ano sui sirde bo aino suja to je ADC tax levy khaimano tax kala khaimano akoksa nga oba hakino tabu jesi niti ADC hapono borok oba hakino sisikri bo khita abun bagino atino khub oba hakino komma salaka six schedule itself is a law six schedule tam to abno bor pori naitu taw takasa ang sanamu so law ahake direct si rekha kano sai rekha ka jemon romne criminal case borok bothar ka keban borok bothar upon attempt to murder panaka keba je kono criminal case na ruja ngai aro definition tomo je whoever trespass or mana harmful kiba destruction khaika no kiba attempt kana khaika destruction khaina bang mother khaina bang hanga oba ke section no ani IPC section CRP section aba ke section bogir jao kento aba hen thaka keno bo commit khaika aba he amle bin ingredients जे बिन आ जे सेक्सन तामो सुजाक त तामो बेखार जात आबनो न हाब खाइ न मा बुजुना इंग्रेडिएंट्स nga tinin ng tax levy khaimia hne kano abo paikha nga bo aina sujak tongje six schedule tax levy khaimia phunudi aba hake jen bo meeting lai ha meeting kono aba hake solution phaimalia aba te bo meeting na abon bagana abu ma kokkolkya sin edisi hapon je officer tomer no boto jotono government employee onek somo bor kirijana kok sana na kunan কিন্তু যে কোনো মিটিং অবা আহি যাকায় Tipra sarap Debbarma tongnai tabuk sanamu songo non au thrutu sin bor sanamu songo tabu woni sirok mining khaitu woni sirok target 500
25 gas well abo bon target Tipra hau nga maximum tabo when you see Tipra ho bon business ka habo kaisa wala kuti crore billion bortalang to kendi edisi mali edisi nokpa bo kendi kun phan mai amuti kok salaga now for example je kono kaisa jaga o drilling khaina thaka ka before drilling khaina saka ta ma khai boro environment impact assessment bor ma khai ra abo mana tamo environment busu jorte bo নষ্ট no bin busu jorte khoti no gai busu jorte নষ্ট মানে ya gulo bono bahite prevention khai mano abo bor no ma busu biodiversity kabama biodiversity mane bin kabama sini medicine plant to agi doctor kar sing biti kholo bolong thang এই আবা হাতে মেডিসিন প্ল্যান্ট বুঝতে খতিন বুঝু যত প্ল্যান্ট নষ্ট হলো বুঝু যত সল নষ্ট হলো আবার কপামা নাই আকই বুঝু যত ক্ষতি ড্যামেজ বুঝু যত কাহামনা আবার প্রতি বায়োডাইভার্সিটি ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট মা খাই আমরা তাবো শিশু কালচার ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট মা খাই আজ আগা গানে দিন বরং তকাকা বরং বুঝু খতিন বরং বুঝু তা হামফুল ন বিনি নিনি এয়ার পলিউশন হলি nini borong ni land boni busu jati নষ্ট হনা বড় বাকে ডিসপ্লেসন আবার যতন না আমন ইয়াগুলো সে nini borong no public hearing ma khayo boro ba public hearing khaibon ইয়াগুলো সে borong no ma sana environment omsomso khotin na biodiversity omsomso khotin na ajagao nini noise pollution phaine soil pollution na water pollution na gai nini ha omsuk thana nin taburom ni bari khai sai tongmani kwai khai sai tongmani narkra khai sai tongmani mukhite khai sai tongmani kheto mai bari sai tongmani abaro oba ke nosto na abun bage norno puilen oba ke mas hawo abun bodola norno je adequate housing ronai land ronai compensation ronai ani boro aba ke detail khai tumi ma फाइमन yang lo se public rock by public hearing meeting ma khay a jaga a document ro bo public ro ma ya phar bo ko ba ya phar nai bo je public rock je ko by porimano je ko ba bujio a ko ba se boro no kagos ma ya phar nai hanga nor simon ar ta musija to abo buji kha ke se public ro dei sona nai boro no khlai na ni jaga ridaman manya amul porse detail boro yes or no gosina judunu gosi kan kakai rukhan kakai sen abuni tamo manai jono tamo ronai aba hake joto kuso phaine abuni yagulo se direct permission boro nai manu otherwise kono onjc kono company kono nini IGGL nini gail nini nepu kebo kono company nini hao samu khaina buga khaina nai manya nga tamsin boro kiri jago market rate khrei awan bagai sungno 2 lakh 3 lakh 4 lakh khani ohne tini bo jaga hungkakai market value rate hino official sija tongka ba agu tolaka to tongka ba agu tolabo government rate no sinai ken haipun market bahke cholito agu market value no je kono jaga na ja khaka kiba demolish khaja kakai government abno compensation ma khai nga tamchi de hawa tamte kare nga chengnuka chengto gamama cheng bisino romi cheng sam khai pike cheng saiman tam to cheng bo gamama jaga ba cheng awareness khai tabe example mannai manaw uni si 1996 bor drilling khai ke drilling khaiman pora jaga bo protection ka जागी बलम तंगना ऊपर प्रोसेस खाइ के खुद पाइ बरोबर खाइ माने हाइन हा बरताम खाजा का 2006 बर खाइन हाय आबनो ताइसा सुरु खाइनाने
खायोखा aboni jagulo taisa ang bisipong tokha 10 11 12 13 abuti ahiro borok taisa initiative naka nama jagulo sing thangar no borok bai meeting khalaika borok saka kam haimya agi cpm ni jora aroni chairman jukun kaka buru bon iju point official 6 ma raka in singoro woni sino oroni draining khlai ria guest lang ria even monoranjan emle tongfru bobo protest khai rara chorbai kau bangla protest khai kya anga ajagan bor no tam kya borok rara chorso mandai bazar hati bazar kariya norokono elo khaya ka hanu bono sikri sokor khai ulko elo khai maraka kendo khai rubani yagulo tamungka আর হানি ন ফাংসু কিসা বকরক মেন্টালি কিসা রিটার্ডেড উনকা আবনো আজাga সাম খাইনানো ন রেপ খাই খাইসিউই বথারকা সেসকে সাম মানজাকা আজে বরিনি বিনি ফাইউ সংসে বথারো হनै উল্টা কেস খাইজাগে বড় জেল মা হাকা আমতি বসু প্রটেস্ট খাইকা ngai tini won disi tam khai ke sin Tipra san bagi also billion crore chin oron raklam tongo edc apur tam khai jekon khai na kana nuc apur hiro tabu Tipra Motha family aglo se nuc maya আর বাস বড় সাম খাইমেন তো তাই প্লাস আগাবো সানমু সং তিনি যে খানাই দংনা রা जोंनो যে ইভেন্ট চিনি যে কোনো পার্টিনি বাক্সা চেয়ারম্যান মানো বাক্সা আরন লিডার আকর হनै এলাও ক্লারিতো আং তিনি সানামু সং Tipra সারনো নর যে জায়গা চেয়ারম্যান পটফান না দি ব্লক নে যে কোনো পটফান নাই তংনি নর কে বনো এলাও তা ক্লাই তাবো আইজিজিএ ল খেত নাউই মোরা নাউই পায় কট তলাং বড় বই তংলাই আবো তাবো 6 রুই 2 লাখ জায়গা 6 রি রহন 4 লাখ জায়গা 6 রি রহন বাসা 1 লাখ জায়গা 6 রি রহন তাম সাজা বর্ণ নরক জায়গাবো जों একবার পাই ফমান করে ন যে কোনো খাইমান হনিছ অথচ বড় নোটিস পরিজা নাইখা নোটিস তাম সিজাক তো নোটিস সিজাক তং নরক ওয়াইসা অ জায়গা जों পাই ফমান করে নর গানা গিনি ইভেন আ সাকাও নরতে কোনো খাইমি হা তানমাইয়া নক তানমাইয়া বোপা কাইমিয়া খেত খাইমি পুরা ক্লিয়ার কে সিজাক তং হ্যাঁ আমরকে বড় বুঝিয়া अनिर कैसा खेतो तंगसे रन कानिसे किबो कानिं था आयति से कलो का पाइ बय फाइना का नगार खाइमिया का निनि बिसि बुरुम न ताम साइ थानाय आरा साला तिनि खना रांका याक न मोइला हमा तिनि खना पाइ थानाय के निनि जनरेशन भाइ के थांनाय तो तिनि नि नक थासे तंग जे कोनो कारणे साखा खाइमिया न नक थाइ मा फालका निना नक थाइ गानो निनि खेतो আর আপন নক তাঙ্গি তংসিনি নং নক তাংনা ফুরুগা কা পাই বই তং থাকা নং নক তাঙ্গি তং মানি নো মাইয়া নং বড় তংনি নাই আবন বা তিনি সানো মুসুমু আর আং কিসে মিসে বাই নর হাতা রদি जों ताबुबो बिश्रामो बरक बाय ताफन स्ट्रंग तंगो आरो टाइम टू टाइम मीटिंग तंगो हार यांगलाय तंगलायो नों रिया हंका नों जबजो से बर्तलां मैया प्लस बर जब पुलिस तलांग खायो आबो टोटली इलीगल पुलिस तलांग बर खाइमी अबरंका कंपनी अमनका कॉर्पोरेट आबनो बर बुजिना नानाय आबो हंगा काय ताबु इवेन लामा कत ताने तंग जों हायनो जागा रि तंग रांमै किन्तु नों लामा कत ताने थांफानो नों एडिकुएट कम्पनसेसन मानो नां आबो हंगा ताबो 2-3 लाख गया 4-5 लाख गया तेनी आ एरिया वन जागा फालाय तो तावरम ने आगरतला नन नगर 3 कोटी 4 कोटी चली तो तेनी ना जे कोनो किसो खायना थांका कायनि हा किसा नाजरा ना बरा 4 कोटी नि 3 डबल प्राइस मारनाय आबा हायसंना नांगौ ओंगा ताबो चिन बरन थो तो खेत गवर्नमेंट रेट रमदि 1 लाख 20 2 लाख आबो हिसाब से बर आबन परसे 10% सुरना हने बर 10% रागै तो आबन बाय आं सानमु सुचिन बर आसो जरते
tolawa play tongiyo sung buji maya abo belai ki saya kalai an bagino tini ni simi tahu borong additional romlai tongo je adc tax levy khaime hane jeng babono challenge khaina thanai government of Tripura bai bahai ke adc tax levy khaime jeng abo challenge khaitana ang tin nong sawo abon bagino je kaimi amchoi tongnai tabu je kuno company project klangi thanga kan abono totally stop khaidi kuno sam khaina taro narabu saimak nangagibo je power grid je high voltage tabo pilar koto khai tlangi tar koto tlang thangmun abo wall bank ni project wall bank tamo sa wall bank ni kaisa mandate tongo a jaga sawo jeng jefru new york o jeng meeting mo wall bank ni president bai apro special rapporteur on right to indigenous people professor james Sanaya united nation ni abo to ar tamo sa borok puila prokai free prior informed consent ne boro adapt khai jeng Saka united nation je special rapporteur Saka na norok obno setup ma khaine free prior informed consent abno adapt khaidi haikase norok ni project implement khaima hangka boro abno adapt ma khaika tabu je kono government of india kiba je kono government world bank na rangnawi indigenous area bugu baron area o samu khaina thanga kai first of all boro o free prior informed consent na boro respect ma khaine india government so goshu ni as a bilateral multilateral sign trade agreement sign khepru bo abono goshu soimar nga tini nukjaka jodo pragya bo bono ongko ni high voltage transmission ni meeting lai pru ang khorsana to tai joto no bureaucrat ngani ni politician joto na asu jaka pru ab 2012 ni kokun ang masaka han world bank ni mandate se free prior informed consent nor boro free prior informed consent naka apro world bank representative manager india wo tongnai bobo phai power grid ni manager to joton to apro ko boro wana jaka angkai apro pccf talukdar to sonato talukdar bosa by diversity clearance agri na environment clearance agri na bhai environment clearance nang riman biodiversity clearance nang bahir na without nang bini impact assessment khayawi a kono tisaka plus world bank nang bahike nungko khaine indigenous area nang sam khaine nang bahike rang fanu sponsor khaine abno tui busung tini sini IPF tini supremo tino sungsari agar thangka bona thangma saikya angkel jeng obno tui belaki serious issue ma tile tam khaima ma khai aba hai khei jeng bona buddhi bo lui bin buddhi bo nalai jeng abno move process khai jeng wal bank no kono jeng siti sikya apu stop mu taka initially aba hai jaga robo nga follow up khaine ne karon kaimi apcha jokti abu thang kaimi apcha boro subaya hanga kai jeng bo abno thangi jeng khaimana na bo possible abur bana tin ma sau jotoni no kaise mandate to even tabu IGGL bo tam khaina ne adequate compensation mara nai o jaga tam kha bureaucrat rang sau অথচ rang sanction phayo kuti kendichin borno kai je jagabo 1 crore rang nane a jaga no 2 lakh 3 lakh khairu a rang mane sung thogajak tongnai ha kamai thakale nang tai ha ki filmaya ragle nang tini khana tai sa jiman abose ha kari khamana ni pura generation ses kus kari kha abun bagen na tini koina musu nong thruti je nai to na no robno serious ka na ni ke rangda hamja na ni generation no mothang talona na boda hamja abose abun bagino nai legena jeng to legality se fight khaine bosu jorate tini government of Tripura tini sini ADC hapang ni jaga no use khaina bagi borok jongno pressure rei to jaga amoti jengbo defense ma tongnai jeng legality no fight ma khaine tini abono sanam sungo ja kami amchoi tongnai
IGGL जे project खाइतोंना ONGC जे खाइतोंना जे कोनो company जे खाइतोंना जों पूरा completely paralyze खाइ जों stop मा खाइने sini hani nature resource tolakna hangkakai sumno sungse Borma tolakna abon bagino Nagaland no ang adino obo example maraka Nagaland no tamo above the earth below the earth ownership belongs to Naga people tamane tamo hani Saka hani tola abonibo malik sabongnai जों Naga no जों malik nai abo hai khaise borok sabak abon bagino uni siraro drilling khaimenya ad bono khorsa minister ja bo monumo ki kor bo শুধু aro uni si drilling khai শুধু thotla se biking dongsu apni PL khaika cash bor khari thaka bor talak malia na buni jaw ho buni haw ko bor klaimano sina haw sengkai tam khaime sengkai tam asa durbo nga sengna hana hamjang na sengna dokona hamjang na শুধু bobak ran dosu leader ran dosu nang akatam khaike abo bo sak sak no masing taklai abo bagino tini sana musugo je kami amche tongna je area o tongna je jagati project thangi tongo joto chairman tongtu joto port manager tongtu even Tipra Motha ni joto na koina musugo norok ekdom initiative tanane जों आं मियामो meeting उनको call khai hone ang mia phun mano je baksa sawo IGGL lo pipe phomna bagi khorsa Tipra Motha ni chairman no sawo nang kisa meeting korna khaide nga chairman Saka na abo ang responsibility tai mia abo thangi public no sadi borok sena na ঠিক এই aba hike chairman no na nangnai je jaga leader ro tongnai borok na nangnai jagamo khlaimeya nor public bai se salai pai de ni borok ma sata ketu je kuno leader aba hike borok na help khai subai tong tong ka ba chin double bagi habiang nai ab bagi abro ka hike initiative tanadi tomkai borno stop khaina bagi se initiative nadi taba ambasa bo ba hina mlai tongo ambasa bo sung du tin ba thang meeting khai ke agibo tabu bo sung abono process khai tongo tampa nor khuni mano buko sung nu gya hanu jagabro process khapuro jagabro no social media o ke press jagabro khai जों बरनो एवर खाइ जों बाइको स्टप खाइने जतो जागनो जों politics इंको political को जों आबा के को करी तब जों movement बाइके खाइ थानाय बरनो बाइको स्टप खाइने जों आबसे जों मा खालामने लगा हम